Please go there. Abeegi 33 abihireyo obubonero butano mu P.7 umwaka oguhwire ogw'2022 erizoba baatunga kamwenya hamatama bwanyuma y'ebembezi muri Mbarara City North okubarongora n'emifarasi buri omwe. Sombweno ngo kandi ekipatirine na n'ebindi buri mwaka ninza guma ninchikora n'abanchina amagara marungi buri mwaka abana baragume basinga tuzaguma tubatebekanisa kurungi. Finally Abeegi kuko babagambira na naci bagambire mutakaza kubyama mumanye ngo mwatandika ensi eje mfaraso ne kumurraho. Abeegi abatunga emifarasi hamwe n'abazire babo bayureka kushemererwa. The mattress, I feel that I have removed my parents the burden of buying me a mattress. I scored aggregate 5 and I thank the Honorable for giving us mattresses. Thank God for enabling me get the aggregate I have. Omugandi abazire babana Abakozire ebibuuzo by'ekyamushanju borekera kushemererwa kandi basima MP w'ekyanga kyabo Thomas Tayebwa omuhwezo wa speaker ahabwa obuhwezo bw'emifarasi n'ebaafu. Tushikiza abana mpaka 50 first grade abo twahereza emifarasi eriizooba bwenu tubasima munonga batakise bana bashitamise n'abatakatebe dokubaza kwate emyaka mushanju emyaka 10 omwana ali mu primary abazene bahakahunga bayeza kyamushana gwa muheru we are not. Abazire basimira obuhwezo obu. Izima abazire nana Honorable Thomas Tayebwa ahabwa umurango gwatiremu anokutereza amani bweni isabana n'abana bitu batema amani omucyo kushoma Muruhanga aje byankorira kubanga ndi umuntu kwebasa nka mukama kagore kutangara kushanga abana bunzire bina mugezi. Ahabwa TV West ndi Elias Ritugusa na Ben Muhozi.